ما جردو هيز قرد ما جردو معنويات قرد ما جهردو حسكرن قرد سريدة حموها بالين يكو دو حزارو بيستو يكاند جبو تكوشينا جن جبو آزاديا جن خبات كرن حموها بالين أماده سر كدا بو دو حزارو بيستو يكاند هاتا داين هم بيروز دكين جبركو براستي صارت يلك زحمت وجبو محامية يعني قالك سببها بون يك تبعي جهان إلو دبن شرك المزندي يعني أف شرايا درابور جد هاتبو بينا سكنون وك شرع جهان السيامي أف شرين بردوامن دواري لشكري ده بردوامن دواري عبوري ده بردوامن دواري بيولوجي ده بردوامن هر وها شركي نفسي برمزنجي دمشق لسر قلان لسر جنان الهمبري بيا تكوشين كرن بيقومان نت تشتكي حسانة اللي بلي كونكراستار وكي هرجار يعني مركاري بيجي 2021 كان دمغا خال قالك خباطان خصن وخباطن قالك جرين بيجبوكو اب تكوشين بلم ببن جبوكو اب دسلاداريا كو تخوازن فرز بكن لسر ما بشكينن ام لاواز بكن خبرتك برجرين هات كده. يعني سيستم دسلادار يا مير جبوكو جباكان أسير بكرة دسبك جن هدف دكر. وفيا برا أشكالي يعني لتبعي جهان جيوساي والفيدا يجي يعني لسر جناجي براستي أوك إيريشة كجلك مزند نشر. الشرادة يعني دراستها شرد يهريكو يعني بباندورد من جنن وزاروكن كما يكجبكو تواي انجام شر جن يعني تدسر ملي خوال علي عبوري علي دروني وهر وها جبركو جن يهريكو يعني بباراستنن جبوجي كرد بن هدف جن وزاروك لو ما يعني دو حزار بيستو يكان تجي قالك إريش لسر جناتشي جهله باشبروتيا جواكي جهله داغر كريه وجهله سيستما دسلادار أما دو حزار بيستو يكان بقالك بيرن تراجيدي روبرومان أبياجي يعني جمر بياد يعني جمر راستيكي وهات ديار كرم شورش وكيكو جارنا عند فكرن بداوينا وبروفاجي يعني راستي شورش دبن تهديدك مازن داي شورش عجن جبركو هزن دسلادار بي شورش جبو خقلك خطري دبين جبوجي يعني إليشك مازن سر جناهي دو حزار وبيستو يكام تجي شهادتي ما تجيبون يعني جن هاتن هدف كرن هل وها جن هاتن قتل كرن و جن نقالك دبرين جهانجي بهمان تشتري روبرومان يعني مجالك هبشكو ما وجن جهان الدين هبدو أول لكوي دل جن تكوشين بكن سري هلدن لهمبري وي إيريشك برمزن أمبجن قرقرنك برمزن روبرودمين بفيا بقريداي بيوست براستي أموكجن جارك دن فيا شروفة بكن كو أم بيوست 2022 ديان ديجي يك أم جرك ديسا يعني رخصنا خو بهيس بكن أميرانا تروجي بكنجي سلسكن ديامين جم جرك دفي شرع جهان يس يمين ده خو به پاراستن نهين نا شرع ولات ما خلاص نبوي أميرو تبعي سوري ده باستقراري هي وأب باستقراري دهلكو
her tımşa droje vede. İcaye merhin revşeki cuda jhe, revşa dagirkeri u revşa ku em li vê derê jiyan dikin, rewşa guhertin ve guhertinê hîn bêtir ve em dike hedef. Lewma yani birastî yek ji mijarên esasî ku em li ser bisekirin li hemberî vî şerê cîhanê siyemîn, li hember ittifaqên nûhî ku li hemberî me çêdibin, li hember tehdîdê ku şoreşa jin li hemberî wê rûbirûyê em gerekî çawa siyaset bikin, em xwedan stratejiyekî bi çi rengî bin, em xwedan rêbazên bi çi rengî bin, ji bo ku jin bi zararekî kêm ji van şera derkevin. Ev ya jî bi çi girêdayî wek hevalên jin bi asla hem idrakkirina me, naskirina me vê rewşêrin, yani ev tehlike ku em hemberî wê rûbirûnin û heman demê de biryara me ya tekoşînê vê girêdayî û asla me ya ku em xwarêxistin bikin ji bo ku em vê tekoşînê bi israrekî mezin bi rê bibin. Bi van mijara vê girêdayî. Bin roniyekî ji bo xebatê me me rexnedayîna wê jî di heval di civînê de biryarekî em digirin pêwîst em teqîb bikin. Me teqîb kir em ê bikaribin pêk bînin. Me pêk anî em ê moral bigirin. Me moral gir em ê pêşeroja xwe finansaziyekî dî deynin. Plansazî yek şikandina pirgala Emralî parastina rêber avo û bilindkirina asta tekuşînê diraya çalakî û di hemû karan de azadîtiya rêber avo ya fîzîkî esasgirtin xebat jî rewerê kirin. Dudu bi dirojmeya avakirina serfiraziya şerê gelê şoreşgerî sala duyemîn ya hemleya demdema azadiyê bi hedefkirina bi hedefa civakirina pratikmeya rêbertî xurt were meşandin ji aliyê hemû rêxistinên me ve. Li gorî hemleya demdema azadiyê berdewamkirina sefeberiya înşayê ya civaka demokratîk û şerê gelê şoreşgerî. Sisê ji bo danesîna raman û felsefeya rêber avo li darxistina civîl û konferansan ji bo hemû jinan. Çar ji bo şoreşa jin li ser bilgihê hevjiyana azad, jina azad û zilamê azad bi çandî bibe, xebatên înşayê li ser van bingihan bizanebûna cins li hemberî cinsiyetperestiya civakî meşandina tekuşînê pir alî. 5. Bi birdariya rizgarkirina Efrîn, girê spî û serê kaniyê ji dagirkeriyê bi tebahiya rêxistinên Bakur û Jilatê Sûriyê re meşandina tekuşîneke xurt. 6. Komîteya Siyasî û Komîteya Hiqûqî ya Kongrastar bi lez were rêxistin kirin. 7. Ji bo Rojavada çand û zimanê Kurdî were parastin û zindîkirina tevgera jin ji hemleyê bide destpêkirin. Ev hemle bi hevkariya Kongrastar, Hilala Zêrîn, Jinolojî. 8. Li ser bingehê perspektîfa rêbertî ku dibêje dibe jin komînên aborî çê bike, hijmara kooperatîfên jinan zêde bike. Ne, di serî de ola İslamê û di mijarên olî de bi sazî û dezgehên peywendîdar re plansaziyên nîqaşa pêşxistin. Di vê mijarê de diyarkirina konsepteke bi amadekariyekî xurt bi navê İslama demokratîk û jin komxebat were darxistin. Deh ji bo qadên jiyanê yên ku jin û zarokan xwetê de perwerde bikin û biparêzin projeyên cûr be cûr werin pêşxistin. 11. Xebatên ku di derbarê kesên astengdar de têne meşandin werin xurtkirin û saziyên alaqedar re plansaziyên helbeş bêne derxistin. Silav xwîz. Biryarên ki hatine xwendin yê dawiyê encamê civîna me hevalî şeklê dawî ku tevlî dibin. Pîroz be.